खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिबु सिंह तराम नोक्चरी ngasi gimoro ba pauda tara suba sam rifles ki khutta koki lal hobani chingnaba mioi taruk sire khulai kaya phagat pangam khre pau shadon pizari tara suba sam rifles ka nomai kamna bani haiba thodokta koki lal hobani chingnaba mioi taruk sire thodokasi ngasi angan bayuk pung ohum lom taba matamda Sapramena police station gi manung chanba songlon village da thokibani kakchup tagi kilometer kunga ma thoirom chalaga leiba songlong village da lalhoba kaya leire haiba kangnaba pau phangbadagi satkiba hing nongyai dagi hona kakchup ta leiba tara suba sam rifles ki kangbu amana changshin ki mafam adu hek yobaga hana lumduna leiramba khulai paiba singa kanam mongda nakal anida nomai kapnaki thodok adu da mafam adu da leiramba khulai matik chana paiba lalo singa dugi manungda taruk shiki kharana nanthok sen kre hari Assam Rifles ki makeida asok apan amata yaukidi hari laikidra singa du dagi AK-47 rifle mari A2 rifle ama M16 rifle ama yauna marukya phagat pangam le hari thodo to phamda Sapramena police ki team ama asiba sing lokthok na bang asi ayuk angan bada Assam Rifles ka lonena sanction kre hari singi manung honjan mama pham oibana gari sathuk chasan da khudong sadaba kaya leiba amati pau phodo phaujan gi khudong saba watpana asiba sing adu karamba lal ho lukeno amadi maming mathana singba chap chaba khangbangamdre Haying Khongban Tolong Yumpham Sanamahi Temple Board na sindunangasi ahanba Manipur Rifles ki complex ta labor lining thau Sanamahi amasung Himalayam sidabigi khubamda seng hongmagi thorom pangthokre Toromada Sanamahi Temple Board ki president Hanagi Minister L Jayant Kumar Vice President and Bihari amasung members sing yauna nioi kayana sharu yaki layo khraba ipa ipu singi haktak tagi leptana pangthorok pa thoromgi manung channangasi seng hongmagi thoromasi pangthokpani Puwariga sago naduna laklaba laning thau Sanamahi bu kurum jaduna thoni bagi chanabi asi hayat chakki matamda pan khibaning thau kang ba kangkhal amasung leimarembi tarinu gi matamdagi hongna thoromasi pangthoktuna lakhibagi matungina ngasisu thoromasi pangthoktuna sahonga hongba amadi watapadaba mahimarung chumba wathok lanthok leitabal lamdam ama ohenbiu haina miyamna laning thau Sanamahi amadi Himalayam sidabagi maphamda thoni jaki Amarom dasu Uttarakhand Sana Konung amadi momnu ide khombilu Mikol na sinduna Sanamahi cheng home ge thorom Uttarakhand Sana Konung da pangthokre Mikol gi president AK Janaki na hakibada mamangai digi chanaduna laklaba cheng home basi hojik leiba mirol sina khangjin matam oire mana makata na Sanamahi thoni duna leba gasi mara tappa ingna chikna sahong na khunjau leisauna panana bagi damakta thoni bani haki Magi apamani matung inna lain thau Sanamahi na adumak pibi haina masigi thoni ron asina ekwen kudingmak asina awat apa leipaki adu magi mayunggi lingi pan kudingmak sina ni jahongna baida makta koin miyam na masi pak sanna khanghongna ba koi thoni ron maitei haiba kunai si dan natana malim selaiba kunai jak kudingmakna niurukang kudingna tatna hongna na bagi tamakta si pangthok jaban Manipur Pradesh Youth Congress Committee na sinduna kontra humdolak suba Sanjoy Gandhi na laikidabagi numit puning singduna naharol gi numit haining ase Congress bhawan da thorom ama pangthokre Sanjoy Gandhi ki photo da MPCC ki General Secretary Vidyapati Sanjam yauna karmi kaya na lai sukatune kai khumna botki Youth ki President T Amir Hussaina laikidraba Sanjoy Gandhi na naharol singh semgalamba amadi India gi damakta chobot thodang kaya lorum babu nahuna ningsingki actively involved lumba leader ni bagi Sri Sanjay Gandhi Lena nasi Manipurda mafam da Youth Congress na how people sahi kaya da nasi uthaba pangthokuna mafam da organization dumba aduma program nasi Manipurda dumba nasi or that anniversary of Sri Sanjay Gandhi Ramlal Pal Higher Secondary School Bunupi Singtagi Oiba Higher Secondary School on Tok Nana Sarkar Prep Lauribasi Youth Club Kasam Tong Yaning de Hari Sarkar ki Prep Handoktuna School Asigi Tradition Matungina School Asi Saukana Mohana Biu Haina Club Asina Thadro Pachero Lamana Kangalagli Agriculture Department of Sindurangasi Impalis ki Manung Chanba Top Moirang Kampuda Lomi Sing Oiba Training Program ama Pangthok Pagalwenana Lomi Sing da Lo Sing the Sangma Polam Singyan Tokre Tormaduda
खुराई केंद्र के एमएलए एनजी बिजोय अमदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सॉइल केमिस्ट पीएच राजेंद्र लमदोंगदों की प्रधान डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह अमदी लोमी कयाना सरुक याकी लोमी चनीरोमदा लौ सिंह की पोलम सिंह यंथोखिबगी थोरम अदुदा पीएच राजेंद्र न फोंदोखिबदा लोमी सिंह की दमकता पीरिबा पोलम सिंह असि नियम चुमना सिजनदुना लमदों मसिदा साथोक मरांग कायना पुथोकना होनमिनसि हाइकी Kuki dong di kursi jauh kursi itu, ada dalam sisi biu sini aja sih. Kuki dong yang ada biu saya. Ini juga tetap ayam pompe kan lagi nunggu hari sini nunggu kan waktu saya harvest tu biar ada mesin nunggu kami ada nunggu. Aku bisa nunggu ada khas nunggu, lo mana? Kenapa tidak ada ini? Yang kuki dong lagi teman-teman. एमएलए बिजोयना डिपार्टमेंट पाइखलिबा लोमी सिंग याय फननबा थबक थोरम सिंग असि लोमी सिंगना थवाय हक्सांग यावना सरुक यादुना लमदमसे मिपाल तांगदन हिंगमंगमनबा होनगदबनी हाइकी कोरिबा पोलन मयाम से सिनरे यामोंग सिनबिरगा तुंगदसु अइकोना पुथोकना पुथोगा पुथोकदुसु अमु सरकार योंजंदी यानबा अफबा अदु मरु लोग यानबगी होरे एक्सपांडना सांगना यादंगागी गनी ग्रीन चिलीज फिल्म की अहम सुब प्रोडक्शन चयत तोमनाव की नुंगशी लमजेल फिल्म से याइप थौनी थरंग से कैसा पाता लेबा माइपा डांस स्टूडियो दा पांथोखरे थोरमसदा फिल्म फोरम की प्रेसिडेंट एल सूर्यकांता स्क्रीन प्ले राइट एल धनचंद्र ISTV नेटवर्क के प्रेसिडेंट खंबा सलाम न थोरम पुसिंग ओकी फिल्म से प्रोड्यूसर न तेज प्रमोदिनी अमदी बसंतनी थोरम से मरी लेनेना वांगा की बसिंग न फोंदोना की बदा एक्टर सिंग न थवाय हक्सांग यावना थक्सी खासी नाइना मियाम के सेवा तौगदबनी हाइकी ISTV नेटवर्क के प्रेसिडेंट खंबा सलाम न हाइकी बदा एक्टर सिंग न फिल्म की स्क्रिप्ट सिंग निंगथीना खंगलबा मतुंग द एक्ट तौगदबनी ngasi पांगथोकलिबा याइप थौनी थोरम असigi फिल्म असि हानदगी टॉप फिल्म अमा वहेनसी हाइकी आर्टिस्ट अमा हाइबसे मोंद पिरकवा फिल्म की स्क्रिप्ट ने पिरकवा कैरेक्टर दो अदु उदु असेंग आर्टिस्ट को फिल्म कैमरा ऑन एक्शन हरगा रोम तो अदु अपो फिल्म हो अदु फिल्म डाइजेस्ट हो प्रोड्यूसर जो अकदमी फंक्शन जो इमाम मेमे क्रिएशन की मणिपुरी डिजिटल फिल्म सनादी सनानी हैनमिंगथोन फिल्म अमा बिसिगी हॉल रिलीज तौखरे तोरमदुदा इम्फाल ईस्ट के जिला परिषद के अध्यक्ष के तोम्बी इम्फाल वेस्ट जिला परिषद के मेंबर एस रोनेल मैतीना थोरमपु ओइना सरुक याकी फिल्म की प्रोड्यूसर सोबिता लेमनी फिल्म की मतंग डायरेक्टर होमेश्वरीना फोंदोखिबदा फिल्म से हाना पुथोखिबा अदुदगी मानदब मोंग द पुथोकपनी हाना फोंदोखि Council of Higher Secondary Education handak pangthokiba maitai mayaki teachers eligibility test TET exam da maitai pangal singi oiba grace mark hapina ba irong students social welfare club na thatrupa cherolamana appeal torukli singzamai oinam thingel ningthaujom laikai women's welfare association gi nowra saba sanglen ngasi PhD minister I Hemochandran sangakre ngasi gi thormadu da association asi mi ke asu saru yaki पुवारीबु कैदौनुंदा अरान ममाइकैदा नाथैदुना पुनब होनारोइदबनी हाइना अखंग अहि सिंगना फोंदोकनखरे ngasi हाइंगांग कोन्था मका लेकाइदा लेबा कम्युनिटी हॉल न पांगथोकपा नोमगी ओइबा हन्ना चिंग अमदी मसिया कोइबदा नोंगदा लाइरेन पाखंग बना अहान मफम ओइना लेरंबा हाइबा सेमिनार द वफम असि फोंदोरखेबनी हाइंगांग यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंदुना पांगथोकिबा थोरमदुदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सोबिता ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एम जुगेन नमदे स्टेट आर्काइव्स की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुशीला सुसरयाकी वांगांग की बसिंगना मणिपुर की पुवारी का सागोनदुना लालबा मफम सिंग योक्तुना थमदना बु वफम फोंदोनखि अरानबा पुवारी सेमना तुंगी मिरोलदा लाना लमजिंग ओइगनि हाइकी पंडित अचोबा एनजी केरानीना पाखंग कुंथोकलोन अमदी रिटायर्ड आर्काइविस्ट एल अशोक कुमारना मणिपुर की कंगला अमदी नोंगदा लाइरेन पाखंग की मतंग वांगांग की अमरोमदा मणिपुर की पुवारीदा हंजिंग चिंग अमदी मसिगी मरुइबा हाइबासिदा नाउरिबम इंद्रमणिना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांग की Krisab dari lisim masate sunu mapandegi lisim sate nipunipan pawni thoidru panjiba madimu pamaiba garibani was ki sana hakta krisab lisim masate nipu tereti kalen thada lainto pakang bana hanjingdegi pambal kai haina sitaru bab salmo waru sini laik singje phone me amji ya nainara kan dei pen finding silu data history mayang amne to history lan beya maduni adune shena hajari shi ada paper singsi contradict tongnai paper reader amaga masigi semna paper se Sagolban constituency की ओइना क्लास 10 नमदी 12 ता फर्स्ट डिवीजन नमदी पोजीशन लौरलबा महिरु सिंगदा मना यथोपगे थरम अमा ngasi या स्कूल की MDU हॉल न पांगथोखरे थरमदुदा
MLA RK Imo Kasamthong Kabui Khulgi Khulakpa Remai Lungpunga ex minister Natumna Singba Mioi Kayana Saru Yaki Punna Mahiroi Samari Humdra Mathoida Memento Amadi Selgi Mana Pidunoi Kai Khumna Botki Thorongamari Lenena MLA Imona Education Haibasi Samazama Saukhan Honavada Yam Nomaru Poshat Amani Maramasina Samazama Saukhan and Harabadi Education System Si Hongdoktuna Saukhan Nabahona Tangai Fadre Haki Moruba Pau Amukana Pizari Tarasuba Sam Rifles ki Kutta Kuki Lalhobuni Chingnaba Mioi Taruk Shire Kulai Kaya Pagat Pangamkre ISTV ki Pau Miyeng Tabiri Singh Amukana Kurumzari